يا ربي يا الله يا موته علما جراجو ددبني جرينيا ديغما يا أبا أرجما دوقني برزما Osoo suuraa kee gaafa maraattuu si garsiisan if baqatta turte amma. gaafa duraa tokko isaa maali abbaa gadaa turte isa abbaa gadaati moo maali abbaa gadaati ammoo abbaa raddaati isa abbaa raddaa ho'i taateefi. Arraas dhufee rabbiin galanne yaa gahu umrii nu dheereyse hanga guyyaan gahu khabarri naannawee asin nu deebi'u. Bismillahi irrahmani irrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بلين سلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى إن شاء الله يا رب جيل لي دعوة في يفنو قوتتي بكتكتي أما فأركمون hedduu yeroodhaaf waan jabaatuuf jecha namuu dalagaachaa waan oliif gad oriif jecha tokkuma tokko karaarra garre wajjiin qabnee isin dubbisuu yaallee jiila daawaa fi yaafannoo tokko tokkoon eenyu maqaa warra maqaan beeytan san kunoo kana kunis abalu jenne tokko tokkotti isin barsiifna insha Allah amma durullee isin dubbifnee jirraa obboleessi keenya ustaaza keenya sheekh ميكائيل حسين منشيد أبا ولا الأولاد كما خبيرو راسي ورتي في اللي في الريبة وتسن شيء ميكائيل حسين كجانين جيلا دعوة في يافر نورا إني أركانتكو أما يساوي جستي أركمنا إن شاء الله شيخينيا مالف أكان شيدا باسي مالتو أكا إسا نشيدا باسورت إسا خاصي الرخر مرة كمني أركني أكا إسيني في مبارباديتي شيني خينياس جرا إن شاء الله ميقا إسا دببنيتي أكني سينا ساتر روانو في إفسو الرادة جينيا فان ساتر شيخ خينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله. مي إسين شيء ميكائيل حسيني نمهدو تبع إسين أركو في الناس قالوا متيسن لجها فلان الدو سنين بيخني أما لزمان اللي تقول مني سن بباري جرا سن غافة دراتكو غافة درا نشيدا بابدو سا غافة دراتكو سا أبواني مالي أبا غدا ترتيزا أبا غداتي ماماني أبا غداتي مو أبا رداتي سا أبا ردا ويتاتي بي قابين تيسان بريدا شيخ خينيا شيخ انتاني منتاني مسك انتاني نينز ناسي انا ابا غداتي نسي مو قام دراتكو غرو كان ما ابا غدات تاسو بيو ترتي ابا ردا لينتان هيا مي سواني نشيدا باسو ترتان غافسن ني مراتي مو نشيدا دي نورا اشوف مي هنقفتو يچو ترتي تراتان اماس نسرين مال جتي كان جتي نشيدا يدو بابتي نشيدان تندو نما مراكتي تورتي أتجافسن نشيدا مال تنشيدا بباسور رأس خاصة تدوراتي في شيخ خينيا شيخ عبدوش نحاسو سيسو خيسني في غلطو مادا تمراتو يوم مرادس كوبا مراني إني واجي مرات نما يدو ولي مراني سودان سي ماما كايساني ورا واجي مراني إن شاء الله تا درمال تورتي سن أني تكابا ردالين تاني أبا رداتنا تروينا أبا غدافا تاني أبا غدالين تاني كاسي غرو نوم إسلامات أكو نما نجايا كما بيجي سجراج توري أوروم مسلمان أوروم مسلمات توري نشيدا غا ولومان بافني نما هدو وجين بافني بيتا زمان خنا مراتون كايسيو هداني ددبان نما ددبان جتي جام مراتون نشيدا فانسرنا الرجال كابي هنگا تأما بودا تناتي walumaan deemne nama hedduu takka nama addaan hin bahintu hedduun jira. Nam maraatuun akkuma nama san qabdetti nallee qabde namni sunis nama maraati. Bakka bakkatti namuu hedduun ka maraate kun laga keessatti kun gaara gubbatti maraatu namni maraatu adda addaa maraanne
maraatuun teenya waliin nu fidde jechuu nama hedduudhaani. Isaan keessaa tokko Sheekh Abdoosh Aliyyiiti. Maraataa ture. Fayyaan qaba, fayyumaan qaba. Anumaa fi qaban toon fayyaan qaba kun fayyaan qaba. Akkaan maraan. Fayyaan qaba. Anis barama fayyaman qaba. Wayyaa yamma. Gaaf durusan walumaan maraanne. Beektaa maraattuun afaan maraattu mabbeeka jedhani. Afaan maraattu mabbeeka jedhani tana waa'ee nashiidaa irraa baasuu fi karaa. Gaaf tokko si yaadachiisa asirratti dubbiin naa dhufte maraataa beeka jennaan. Maraataan tokko masjiida seenee bahuu didee jedhan. Bahi boo jaanii dadhaban. Ni dhooyinaan nama bahi janii hin didee maraataa waa afaan beekaa ijibbaatan. Aboo kam goona jee gandii oguu rakkate tokkotti dhufee jedhan. Nama haasa'u beeku. Boo maraataa tokko bara dadhabni masjiida keessaa baasuu kam goona jennaan. Maraataa dawaa fi itti fidaa jedhan. Gaduma deemanii maraataa barbaadanii itti fidanii. Maraataan gogguu qabanii fidan kunoo maraataa kana abbootii deema masjiida keessaa nurraa baasii janii. Maraataa masjiida keessaa godha jedhu maraataan bar dubbii duraanii dhagaa. Talammataatti hin dhageenye. Dubbiin isaa ta duraatis dhuga jan. Dhufeetuma ol seenee maraataadhaan shaq jeen jan beekta. Man shaq jeetuma darasa gurratee fuutu jee beeyyan. Oofadhaa. Maraatuu akkasuma amma dubbiin tun hiika biraan barbaaddu akkasitti haala saniin nashiidaa baafnee nurraa cufimee hanquuftuu hoggaa jennu kunis asiin waluma moggaa yaa'aa turre inshaallah gariin nu dura dabreetu laga biraa keessa warra kutee jira. Saniif inshaallah maraattuu yoo maraattuu haasofsiifti. Ni si gaafadhu. Maraattuu yoo maraattuu haasofsiifti. Akkatti maraattuu gaafii deebituun qabdu kan. Amma ati gaafa maraatuun sitti jirtu san akkam jirta jedhanii osoo har'a si gaafatanii har'a waan gaafa maraattee san har'a himuu dandeessaa? Anta akkam maraan? Egaa namni waggaa wallaanii wayyaa'ee akkana ta'a bara ammaati wayyooyitee jirta. Waan wayyooyiteef malee maraatuu turte. Osoo suuraa kee gaafa ati maraattuu si garsiisan if baqatta turte amma. Maraataa ajjaan ammas. Maraatee hidhanii kaayanii bari hidhataa. Ture kun maraataan amal 3-4-5 ture immoo maraataa callaa ta'e cibe. Khabiraat tokko maraate ganduma sanii. Haariyaatti maraatuun qabdi. Yaaboo kam goona jedhanii dawaan olii gad deemanii dawaatti guuranii maal godhanii jibbaatanii maal godhanii osoo bira ta'anii rakkachuu jiranii maraataan dur maraatee taa'u kun maraataan bardubbii namaa tana takka dhagaya. Kumaarree hojjetan takka dhagaya. Takkitti bar dhiiroo kam goona yoo gurbaa maraatee jennaan tana dhagee mee akkam goggootii naa himaa jeejan. Maraataa kanaa jeeman. Mee akkam goggootii naa himaa jeejan. Hin jenne yaaboo nama fiigaa nama wajji waliin tahu nama niin ajjeesa jee kana jee maal jee itti deema dhagaan nama reebaa janiin. Ahaa jee maraataan akkas taatu isiidha. Isiitu akkasuma nama qabdi. Osoo akka kiyya kanan taane dafaa wallaanaa jee. Maraataa biraa ammas akka jee. Nama marxoo dadachaafatu arge kana marxoo sana gisee nama keessa deemu akkana saaqee deemuun nama fayyaa uummata hedduu bira dhaqeeti yaa jaran namicha kana yoo waan dhaqqabaa yeroo dhaqqabaa jee maal jennaan nullee gaafa nu jalqabde akkanuma nu goote namicha kana yeroo dhaqqabaa jee maraataan kun bar haasawa tokko ajaa'ibaa haasawa saniif gaa maraattuu haasofsiif. Amma akka nama maraateetti osoo hin ta'in maraataa haasawu osoo hin ta'in maraataa miti. Amma kana fayyatti haasuun. Gaafa nashiidaa baasuu eegalte san maraatuun kun lama ne beektaa maraataan kun lama. Maraataan kun maraatuma beekamu sanii fi maraataa biraati jira. Hawwuu keessaa kun amma maraataan kun kana osoo hin ta'in maraataa haqarra maraatee jira. Maraataa dhugaarratti haasawarratti rakkoo biyyaarratti. Rakkoo namarratti rakkoo diinirra akka maraatee jira. Kun maraataa sanii akka maraataa kaaniiti miti. Saniifuu amma akka maraataatti osoo hin ta'in akkaaf nama fayyaatti gaafa nashiidaa baasuu eegaltu san. Nashiidaan as dura baaftee tami. Ansurna ala qawmil kaafiriin. Jechuun ogguus nashiidaa baaftu kana maaltu nashiidaa baasuu irra si kaaseeti? Dandeettii tana duraan uumaan qabda moo namarraa dhaalte? Dhugaadha obboleessa kiyyaa. Beektaa namni kun waan booda ta'uuf deemu ganamuma irraa beekanii. Ani gizeen darasaa keessa jirus gizeen dura amaluma kiyyatti nama walaloo baasu. Ijoollummaa matii yarrahu nama yoo namni walaloo baasee walaloo namaa takka haasawa namaaf walitti galtee qindaa'ee argite isaa baasu. Sagaleen teessin tura akka waan hin dhagamneeti na fakkaatti hayyee. Akkasitti gartee nama walaloo namaatti ida'aa ture walaloo namaa baasaa gartee itti ida'aa ture.
Eegasii ammoo osomaa deemuu namoonni walaloo na dura babbaasanii fi kajira waan warti qartee waan lafa jiru waan taateef if argadhee walaloo baasuu jalqabe. Lammaffaa walaloo tana wani nama baasisu dhukkubbii garaa keessaati. Dhukkubbiin garaa keessaa tun islaamaa quuqamuun roorroo islaamaa ta afaan hin qabne ta namni akka baala mukaatti harca'ee dhumu ta daa'imman xayyaaraan dhawaman ta biyya adda addaa gubachaa jirtu. Kanatu duuba garaa kiyya lubbuu tiyya na cinqaa ture. Sanumarraa ka'eetiin walaloo tana barreessuu jalqabee ilaahi anta rabbul aalamiina nu yoomuu diinkee ol tahuu hawwina ol hawwina humna qabaannee waan biraan goonu hawwii qofatti hafne sanaafuu yaa rabbi fansurnaa ala alqawmi alkaafiriina fansurnaa ala alqawmi alzaalimiina jedha. Alqawmi alzaalimiina kaafiriin ogguu jiru kaafiruma achi cite ka islaama dha'u kanan baana zaalimiin oggoon jiru ammoo roorroo gaafa san nutti jirtu ta keessaan nutti jirtuun ibsachuu fedheeti jechuudha. Amma nashiidaaleen baate tuni namni hundi nashiidaa ni baasa. Nashiiduma akkanatti ni jiraami. Nashiidaan tun hundinuu gariin tafsiiratti haajamti. Tafsiiratti haajamti. Akka amma ati jetteettiin baana. Kan amma akka amma ati jettee himtu kanatti akkas ta'uun irraa nuun galle nuti gaafa san. Fansurnaa alal qawmil kaafiriina jenneetuma jenna malee tafsiira qabdiin sanii. Kanaafuu akka kana qabe jechuudha. Fansurnaa alal qawmil kaafiriina. Sanirraa kaati. Fansurnaa alal qawmil zaalimiina. Ummata warra nama dhallamu kana. Nama dhallamu. Islaamallee yaate zaalimtoota jalaan baase. Ummata zaalimtoota kana jechuudha. Gaafa kan sarree zaalimaa wasitti himanii ati fiifuun beekte zaalimtoota. Ayyee hoggaa sana ati immoo nashiidaa tana nashiidaa abbaa meeqa baaste? Nashiidaa akka albamaatti nashiidaa albama 10 takkan baase. Takka. Barannaa akka albamaatti 10 takka. Laakiin nashiidaan tiyya gara 20 yoo 18 ni geesse. Ta nama wajjin baafne jira. Ta ammas kophaa kiyya wagartee wayaa adda addaa dabarsee jira. Eenyu wajji baafta nashiidaa? Ani gaaf tokko Sheekh Abdoosh wajjin illee baaseetiin jira. Nashiidaa sanniin irraa maal sana nashiidaan san wajji baafne seellu maali? Ettami nashiidaan san? Irraan fadheesisin. Yaa mootii caalama. Ayyee. يا ربي يا الله يا موته علما جراجو ددبني جرينيا ديغما يا أبا أرجما نوقني بسما سري لو أماني هذا جزاك الله كوي إيش يبغى تديبنا نشيد علين هبا ديدمي مال خيط تخانه ونديرو برنجينيا أمتا اللي نسرع قلت جرتي akkanuma daddarbamtee bakka adda addaa jirti fakkeenyaaf gaafa ahbaashaa san gannuudha biyaa rahmaan diin islaama irratti karaa deeman nabiif sahaaboonni isaati karaa ahla sunnaaf wal jamaa irratti tayyatu jira tana malees hedduugaa yaa arhamar raahimiin yaa mujiiba saa'iliin jajjabaatte gaa amriin meenuu dhaqqabii nasriin kajettu نشيدا هدوتو ورتي هدوتو نتي هفي إن شاء الله إذن ربيتين وفشالك يرتي يرو قباب دوك جتي والباتي جيتي يادا أما يوتيوب بانتني جرتن بنيت نجر يوتيوب خنا رتي نشيدا لي هندا والبابافتني أكا يوتيوب رتي دميت أكو تكاو كواني سب مال جتا وين كان سب كروب مال جتا سبب كرابي كورونا ولا فكاتي برنجلا وانا وان كان هكا واني قدو أسرت نشيدات إيسانيس أول بافتن إن شاء الله خنوافو إسين غافا نشيدا بافتن سن والله هدوكو كمان ما تلقامي فكاتا كنما آران دوباتو أكنما ورانا رساسا مشاهدتي غارة جرودتي هدودني دوباتو ترطان غافا سن نمني ونشيدا تنباسورت إسين غارة خنكوني سنجرو نجرو warri gaana dura jiru ni jira rabbumaa isin gargaara rabbuma kiyyan na gargaare warra na dura nashiidowwan na dura jirtu Sheekh Jibril Gaskaartu jira Sheekh Tamaam jechuudha nusa tarii kajuusan Sheekh Ahmad Wallootu jira Raayyaa Abbaa Maccaattu jira kana malees gaa Ismaa'ilis anuma dura jira ani gaa bakkiti an jiru ammoo murteessaa beekadha gaafa kan surnaa baase bakki jiru nu beekta bookee hin jira bookee xiqqoon jira bookee sanitti wallahi achumatti hin barreesse biyya ahbaashni itti dhalate yoo jenne ahbaashni angaafsa wardiyyaa ahbaashaa yoo jenne taati afaan ibiddaa turte ishee afaan ibiddaarran ture fansurnaa kana gaaf tokko akka naan jaan hogguun an baasee fansurnaa kana dhagaye nuuf baaftee naan jaan
Inni baanta jennaan Allah angaaf san akkama amma kanatti hin fayyine akkuma tireef baantu san hin jira. Yaa boyooni yoomin nama godhee isiniif jecha qalamaaf daftara waliin tuqee baasan jeen. Egaa isaan harkaa waliin jirraa mire. Tanaaf inshaallah haala san irra turre alhamdulillah rabbiin keenya gaa waa hedduu keessa nu dabarsee tana gaa kitaaba gaa dhageeffannoonni haadha gaa numaaf jennu malee. Mee nashiidaa teetirraa isii tarra jaalatu isii sitti dhagahamtu hedduu quuqamaan dubbate fansurunaa ana qoomil kaafiriina san hawaasni illee hedduu fedha anillee niin fedha nashiida sanii ukta akkamii nu dhageessi. إلهي أنت رب العالمين يا ربي أنت رب العالمين يوم دينك قلته هونا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين بيتا جزين باسو ركوه الدجرة إبا قبرماتي في إبا أمنتاتي في إبا دادات جرا بكر دبتشون دندسو مقادو إته لكن أنا سو جون هركبات هل تركبيتا أفاني ديمقراس ما لبسني سير في باسني فما جبسني يودوغا تهمي جيساني بيانا غيانتي سما فتاني ديغما غدوتيف كان دائماني بديدا مالي ما دنگلاسني يا ربي باسي ديغا دائماني سمالي يا ربي نوين قبنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين هلا كان الرتوري والله وانا جايباتي واني غاب سني سن ديبي سن دنديسو اما ربي غا سو جاللا في حوي غا كسينو ديبي سهدو غاري دا هلا كان الرتوري غا شيخنا جزاك الله خيرا ابو واني سان برا ماتي واني جچ خان هوندا سي دبسي رورو جرتو سي دبسي manguddoo Tigraay manguddoo jirii manguddoo jaarsaa manguddoon qaanfanne jaarsan qaanfanne jaarsa rahmatan qabne akka abbaas aayyee faanni jiraame manguddoo jaarsa qofoo qunxaa janii jira beeke jaarsa qofoo qunxaani beektaate jaarsi silaa beetee marxoo ta'us dheertuu uffachuu qaba kombortaa uffachuu qaba nama guddaa ta'uu fakkaachuu qaba ijoollee wajjiin taphachuu fi ijoollee miidhuu fi maarri ni jiraami kun akkasi silaa namni guddaan kana ta'uu qabaami. Wanni rakkoo dila san gaafas fide manguddoo Tigraay. Dulloota iyyaala suuq manguddoo jaarsa qofoo qunxaa janii jira. Jaarsa qofoo qunxaa janii. Manguddoon qaanfanneetu dila san hunda siyaasa. Jaarsa qofoo qunxaa xiitiitu kana siyaasa ishee gaafa san rakkoo dila san fide jechuudha. Kanaafuu inshaallah mee nashiidaa inte hedduu biyya waan ni gootee onneetti kaaftee maal taate waa hedduu namni irraa namaa gale irra hedduu namaa nashiidumarraa wagalaniif gorsoo osoo hin ta'in jechuudha. Amma gaafa san keessatti dhaggeeffadha jee isheen tokko khutbaa imaama waan minbara dhaabbatee isaan nu miidhaa mootummaa kanaan nu miidhaa jira mootummaa kana TPLF kana akka nu godhu jira akkas yoo dubbate ganaumatti dhufanii beeku. Hogguusumaa deemeetu manatti hin galu. Ammoo hedduu gara kitaabaatiin takkaa'u gara achis gorsaatiin hedduu osoo namaan galii warree asiin nashidaan akka ta'eetun baaftee ibsitee nama roorroon ummata kanaa isaanii nu roorisu jiraan hedduu galateef jechuudha. Maaliif hedduu namni keenya karaa kanaa waa hubata gaafa dura ummanni Oromoodhaa waan rakkoon hogguutti dhufte maayisaa fi takkaa'uu ni jiraami wanni gizee bishingaatuman gizee qonnaa mirriisaa waan akkana kana keessatti ibsata rakkoosaa ibsachuu turan jechuudha. Kanaaf achi keessa akkasi bare ibsachuu sanii fi gama kanaanii waa namaa galan waan ta'eef jechuudha hedduu nashiidaa teessanirraa waa namaa galanii hedduu namni dammaqe. Alhamdulillah jazakumullahu khairan ammallee rabbitti isin aayida'u nashiidaa akkasiisan ammoo ganaahoo silaahuu beeytee taganaa arabummaa beeka. Taganaa wanni takka hoggaa dhuftu beektaa amata kanaas waan dhufu ifii fidatee dhufa waan haasawu akka nama haasawu beekutitti ati amata waan kanaan dubbadhaan beektu nashiidaa tanaan baasaan beektu ammoo guyyaan dhufu kun waan ati dubbattu ifumaa fidatee dhufa abadan ifumaa fidatee dhufa amanni dhufu kun waan ati dubbattu ifiifi fidatee dhufa ati waan kanaan dubbadheettee lafan kaatu
خنافو إن شاء الله تفرض دراتيس إفي فتته رفاع جنان إن شاء الله إفي فتته رفاع نشيدان أريفو سن سلام ويا تجيبتي إيه يا ربي يا الله يا موتي إيه أمة خينيا نشيداتنا نموتا براتس نجرا خوجين بافني نمني نور رها في جتشودا نشيدان توني إرام فتمتي شيني خينيا كانوا يادا جيزون فدي نشيداتنا سكايا تين يادا تنين فدي وجي توري وجي جنة توري كافسني نشيداتنا أكا وجين بافنو إساتو نخوا خاسه زيما ولا هند إسان نبر رئيسه جنتها شيخ ميكائيل حسين جتشودا أبا نشيدا برقا نشيدا وجا ولا زيما ولا وان مالك ولا لو ولا يدلو وان جان أسيمة تاو جان نمتابي أما نوتي أسير راي وان إسر رامد دخان موغوان الراج أفسنة أكاسي مالي وان نوتيك أبنو ميتي نما جباك أبنا نما جباك أبداني شيخ ميكائيل حسين جتشون نما كاناتي داعي خبا غرا خباتين شريعة إسلامات نما ياما غرا خطاباتينيس غرا نشيداتينيس غرا وان براتينيس غرا بردوتين اللي يورفت بيخي نما جغل نما ديب أوميتي إجايو ديرتي ونديب أكنا إجايو ديرتي والله لغان ستي نما ديب أوميتي ماراتا نما كنا قبضن جتشو أكا تغمد دني في نرانتنا أكا وجين هاسو ينوف في ديف ولا خيسن درتي هاسيسو فدي نما أكنا قبضني إن شاء الله خكنا مال اللي هدو جرا نما هدو قبضن سين مني سلاما أرومو مسلمة هدو قبضني اتقامدان سنين جار في فقرات قلشا ربي أما اللي عمري ساينو على ريسو نوهاتيسو ربي ديني في دوناني سنعمل كيسو نشيداري فسن إن شاء الله يا ربي يا الله يا موتي علما جرايچو ددمنه جرينيا ديغما يا ابا ارجما انو خني لزم يا ابا ارجما انو خني به لزم يا ربي يا انتكم اسلام الرب ما دبته أصحابو نصري توكم نركته يا جماعة رسنتو نجلا دوغته دين إسلام وانتا نتنا فودته انتانو ما نميو چنك ميركته راكوسا هوكته كنسل فدته واني فينو كهما نغني توكما فاچاون نمبازو يا بلي زولكي انتوكما لكبني ترفني دمكي يا موته علما جراجو ددمني جرينيا ديغما يا أبا أرجمانو خني به لزما يا أبا أرجمانو خني به لزما أكاس جيشو تري إن شاء الله نشيدان تون غافة دروا أخو مات روخاتي هفته شيخينيا نهاية جيسي إن شاء الله يرب جي مي فوز دروا فيس إردي بمني هارهم سيني سنيف أسباس وفيس نيمو كورا يرب نومي جيس رب نوامي جيسو وروبا إلا مامتي روبا إلا مامتي خنافو إن شاء الله أسمرتي غبابنا شيني خينيا وان جوك أباتي تنودا بلاني أسمرتي تمرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلا بوبا دبدي إهنغ سيدور كده سوچي بكا سينتو دبدي سيركبت دجي